Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. To mantan ngi nang syedep ya ketua meeting bat ka Ganesh Das Hospital Management Committee, ringkat bat kitugi sinong na motawar kirang ba sinong kinong kitkam jang sinong motawar, ringkat baru MDC. Kila Irwan rangkat bengilong meeting mendat rangkat ru berdendang i DHS MI. Ang tu kila ikren ngila ong ru hoi ke don hi kanu ru ka judging ke communication gap ha ke jing ikren. Ha ke jing ja ha ke tu menin ke bawara yang itu ilong kemi wan kha kelung ha ke tu hospital. Tenaga liang jong ke hospital kila percaya i nomor bang tu po isolation ward kidon tang sanjing tia. Magdon dan sanjintia tigim sim la sim igarai ban ong ban admit i yang tu hak tu kepor. Hari kala advice ki ban late no ci gawe hospital. Ada hadir mulai so kita ke jingja i DHS MI jungi lalai buat sepok ka Ganesha hospital. La sim ga report barakhoi bai lo ong balak hot biang iaitu ilong kemi manwan ban kha lung tu yang wala da gindan kita ke jingtia sandli ke jingtia bala upload ru ai hang du jaka hang tu po isolation ward naman mamna yaita i bawan na po containment zone area ban bulang bat ki general patient kata ka digi jing sisha amla ban bulang bagi general patient tadai na taga daw la tha i bag date ba advice isi hang tu por manle chakawi ka hospital henre hadin melawan pade ban intervene di DHSMI la khot biang bal ai jaga sa i hang tu ga yu te meneru nglayo ya katu ka sithi ke blawara ni darbar snong ban ga ju kaliang ru ju por no liang ju MDC bagila shibru ke rai ban pan ya ke show cause notice na ga Ganesh Das hospital ya kita ke jingjak belaja menin gesngi ya kita ga rai ngla depsim mantan ya ke jeng sundap ke ni ke meeting te gapta ke details ngakwa ba la don ke in pensai Dr. DHS main man mai don hotspot ya ke baja menin tinga su ke kerpat i doktor ben pensai kata kamdai baki pet ben ne ki pet khonyo ya ini nopang ka hospital ka haban bot kat kum ki protokol manta hapor baki fai kimdai baki ong everyone na contingent monlong bandung ne po pet ikumi ini nopang manta kumi hot na satu ya kata ngilai dabi kerem kisong maybe kadon ko communication gap karkom keren iki ndrei hapo Ganesh Das yakini ki balong suspected ki positive kini ki pet ye pot ju gile ki citizen section ye kumi gini ru ya ini ru ibon na containment zone dalalat ke tiak excellent ki conduct i delivery ru wana hadu kata ndrei ki haban but tangi ki protocol nomor gini khle lang la da jai sitai ko galyang Shani ru kinja, shani koi kalian kicubu apa koridor, kita skiwi ki bon ya kiwi nang tu lejai senang tu kan jenja, kai tang na kata, neribat ong na kalian jong ke hospital ki shube bet ini nang pang tang ni bukan containment zone kam dai kata, kadai tang nomor baka klam dan jitia klam lat jitia su, tak ada ki ong sobha ban let no skiwi pat ki hospital. Dah gila kita ki hospital kemio cakap ki hable chieng deh hata kapor bagi kontak ini kemdai tang mengamar wahir balai tu DHS MCH tu hilang ni saya pet ni kata ni saya lak kan penbet ni kata kakak kalong kumni bi ngatrai health minister nang tai DHS labatai kum bakalong de kabanga suka ban ong su kolong ha review meeting ngilai kren mahai kan detail nilai keren bahai kini detail, but I health minister iladap ong mana, karai nakaliang ke government kolong bangin syukos, ngin syukos kenang bangin sutu ya ki sequence, jong ki jing jia borok kumbakalong, namar ka jing sisa kolong ba, ngim bat hakatu kas ngiru ngala keren nakabasai, ba ki hospital, kin nemla ya kaban num pediang. Ya kino kinong pang. Lada pi ong na containment zone, la pi ong nang nuru ka kamram jong ki hospital, bat sorkar, bat private, day hiban le kata. Te nakadaw kung may pingi sim serious note ya kani, nakadaw ngila sim ru ya ka decision ngila ay ka direction sa ka health department, haka ba immediately kiday ban syukos, knang ba nginyo ya ka detail nadong syadong, bad hadin jong kata ngin sa proceed
laning sasim ka action kat kum ka bangi day ban le ti ka wei ka bang sukwa ban ong epi ka assurance ka bangi kwa ban ai na kaleng ka sarkar na kaleng jo ka sarkar kolong ba we are here to serve the people ngidon hangne ya ka ban syakri ya baro te ka bangi kwa kolong baki lapses kim day ban jia nang ni sekmat kata ka mga kwa ban ai ka assurance ban na kaleng jo ka sarkar hadin banglay discuss lut nadong syadong kala bandon kalat kalet ang niyang tay namar ba kum mga OEP hakabakum ka Singapore ka situation ka tension ka bajur lesu hakajing long beriu teng kitu ka don duty lese kimla asuban perkat hakajabing jongki kum kata kala bandon kata kalong nga OEP to err is human ong pareng teng kala banjia tenrei ko mga OEP ngis neubok ngis ngosi sibun ikutu kolong yin ba itu iklung Maria kai klat no te leksin mari ke jingyap nga ong pi kamde ka ti jong hospital kamde ka ti jong nga jong pi jong nu tingi kermen hi baki eke barok kilong ke jing peniai jong ute bani jerong baka jia kumtu bar kabade ban jia ten rei nga ong pi yakil lapses na kalian ke jong ka sarkar ngisim serious ba nang ni sakmat kanum don shu ke jing jia mdei tangi ke government hospital henrei yaki private hospital rokaju dei kindan ki institution ke jungi ki ba pihak pansim de ba majority ki penongpang ki bawan kamdere ya COVID-19 henrei ya kitu ki long kami khamtam ki ba armen ngilabu ki facility haman ki district but kat bang ilahi kumahapo ganesh das ngidon santali ki jintia kini ngibu bai thik tang na mata ki positive jing shisha ndai ndakiwan kini ginong pang badai ki bangim tip ngi haban try cheki ngi haban pecha ngi pendung ki isolation kadon ga jing duna ya gini jintia na kata menen masan poi kata ngi kata ka jing duna ko badai ko ganesh das gading in but lang ya ki bai hospital ru yano ki bawan hi sya ke government hospital nginum la ban refuse treatment niki to nalon nang ta ngakwa ban persai susu alor kata ka jingkli ka badon nong rim kata di mana ka review meeting la ya rai susu ba ka instruction ngin ai sya borok ki government hospitals na ka benta syubu la don kanu ka jing ngau duna ba kitu ki in charge hala ki jong kala ban long hadu ka PHC level bakin sengau bah ban pentip sya IDHS kenang ba lada don kanu ke jing duna yaki isolation bed kila ban increase susu kumba IDHS mentan la batai ba menin ni kala create arforcently additional isolation beds hangte hapo kanisda hospital ti yakni ko mongpi la issue ya ko da hakaba ngatrai menta ka janmit na kaliang IDHS insale ka badon kam ya kaban pentikna ban nang ne sekmat kanum don su kanika jingdko hang ne yang tai hakaba sumar ya ki bapang ki bastom mdei tang ya ki barmet kinu kinong pang kinong sitom ki ba wan batsya sumar hakini ki hospital baper